Hello, good afternoon guys. Nami karon dari sa MUST. Hi! Hi! Sorry, I No. Victorial karon. Hello! Graduate na yun! Go! Mga BTTE. Hi! Say hi sa video. Video, congratulations! Dapat si Tonton, no? I-video si Tonton. Say hi, Ton! Hi! Say hi. Say hi, say hi. Inumama na ako sa Wawawi. So mo ni si Tonton karon, ready na sa iyang graduation picture. Hello. Graduate na dito. Lagi. Hi. Hi mama. Nabig dagway. Tara. Muna yung mga BTTE. Say hi, BTTE. Kalikod sila, lahat po na silang course. Say, course nyo? Pisay. Pisay. So, muna sila ang Pisay ng course. Say hi, Pisay. Apil mo. Kaya ko sa Wawawi. Musuot na siya toga. Sure na ni mo na ni. Wala nang bawian. Ikaw lingkod dali. Kaya po. Atong kudakan ang camera. By the way, no, this is Tonton. Muna siya ang student teacher of the year. Ano yung pinakabagtik? Honor. Or katulang award? Katulang. Award. So far sa BTTE mo lang to siya. Hindi pwede kung lang din magna kay residency. Ako tama rin, nari residency rin. Pero, good job yan po. Student teacher of the year. Muning idol. What can you say nga graduate na juga karon? What can you say to all your fans and haters? To all my fans, padayon lang sa mga haters, push! Let's say push. Basta ka Okay, we are here right now sa MUST, sa Victorial, sa graduating students. So, ang in charge, by the way, is Redlands Studio from Davao City. So, muna ang ilang in charge. Tama. Ikaw in charge, sir, no? Sa Redlands Studio, sir? Jan Day. Si Jan, si Sir Jan, and also si Sir Jay. Sir Jay. So, si Sir Jay mo yung nag-photo kaganiya sa itong ipon ganyan, Sir Jay. Uniform. Okay, sa uniform. Si Sir mo in charge mo Toga. sa Toga, no? So, you are based in Davao City? Asa particular sa Davao City, sir? Davao sa may Torres Street, Bowling Center, second floor. Okay, then you have a Facebook account, sir, no? Facebook page. Facebook page is okay, Redland, facebook.com Redland Studio. Okay. And you have your contact number also, sir, no? Customer service. Okay, sige. Thank you, sir, sa kuhan sa inyong service. And chada jo kay ang kuhan. By the way, sir, kung tayo ka, sir? I'm Jonas din, sir. Jonas, so sa YouTube channel is Lazworks. So, si ma'am po din, may in charge sa, sa editing, ma'am? Yes, welcome sir. And sa customer service, sir. Customer service. Okay. Thank you. Thank you again, sir.
manami sa mo ang graduation pictorial. Wala sa mong pictorial. Wala sa mong pictorial. Oh. Pictorial, good. Manami sa mong pictorial din. Ang pictorial na po may kusab. Dami ba? Kay Uy, nalingaw ka ganiya sa second pictorial. Second pictorial, second pictorial. Wala lang nga to, gitara. Yeah. Kami rin na nga to. Mo na diya basta na gani lights gani. Daog na. Daog na. Nanay-light. Nag-lights. May mahal ba? Kung gitawag na seize the moment basta na lights. Burak. Burak, yun. Basta na camera na shot dayon. Holy Week Ambot. plans. Ambot pa. Wano plan? Duty guro pa na. Duty ulit. Mamugas ako. Ikaw ma'am, plano Holy Week. Plano Holy Week? Wala pa plan. Ikaw. Wala plan. Kani kasi plano Holy Week. Wala ko plano sa. Wala pa plano. Ikaw sir, sa'yo na. So wala may plano sa Holy Week. Sige, oy, babush. Kaya mag-ato pa kung si Bessie. Saan pa ingon? Amo man ka. Mag-kuha mi sa motor. Lang to. Sabay na lang ta nila. Ay, sabay ka lang. Ali. Okay, let's go. Ang motor ka lang din. So what to me dito sa mong college sa CPSM. Let's go. Ilahan. Okay guys, nami karon diri sa Akita Chan? CPSM. So mo mo ang CPSM building. So wala siya. And Pictorial. Wala siya, late mong siya ni ako. Di kami na pictorial. No? Late na siya. sila na pictorial sila pero okay lang. Always late man ko. Mo ang rider. Rider. Hi. Okay, nami karon diri sa Limpit kay Lux Hotel. Dapit. Wala may sa hotel. Dapit lang. So padulong mi dito sa Starbucks Limpit kay. Okay, magtagay mi dito og kape. Okay, after a very exhausting, pictorial. Alam mo na, kapuyon yun ang mga model. So, ito, mag-coffee break.